Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke udouble velayo ekuthiwa ke lapha ke kulona ke ibhakabhaka khona ke umdlali ke osuka kwelinye ke lamaqembu aKwaZulu Natal lapha ke eThekwini ke ozozama inhlanhla kulona ke ibhakabhaka. Lo mdlali ke udlala as i-middle fielder lapha ke kwiqembu lapha ke iDurban City khona ke lapha ke kuyona ke iMotsepe Foundation. Kulo mdlali ke igama lakhe uyena ke uAthini Jodwana from lapha ke iDurban City ke impela ke uzotrya inhlanhla kuzona ke ezimnyama ujima ke nalo iqembu lalo ke lapha ke ibhakabhaka. Esithemba ukuthi Orlando Pirates izombona ke njengomdlali ke osezingeni odingayo ukuthi ke asayinwe lapha ke uAthini Jodwana from lapha ke iDurban City. Ke yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Isale kahle.